Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Jaffa Karbi Anglong aru Arpu Kachelar. Pinimatijong ni Phaikri Porni, Arboretum cum Craft Center along Journalist Association for Assam, Mati Hekpen, Jaffa Arpu Kachelaramai Padupon. Bangso may long Sampri Bepensi, Mai Charipon. Maya long Alhuyaman Pen, Jaffa Central Committee, Chief Advisor Long Sing Teron Chetongdun si Bidisore Pidun. Bangso may long Penang an Aporching Waching Sai Patepsi, Chedon Sarpen, Jaffa Karbi Anglong aru Arpu Chelarponlo. Sonsi Sampri Be Apan Meipu, Dizi Drong Hang Apan, Kong Chunbang, Lapen Anan Be Apan, Working President Arpu, Pekponlo. Lapen Kevang Ji Matijong ni Pai Ingorake Tom Arni Kipadu Ponji Executive Amayalong si Kedo An Kadukave Asonamung, Sonsitame, Chingwai Pon Popusi, Mayalong Cherai Ponlo. News Desk Report, Karbi Anglong News. Journalist Association for Assam Mateti Hekpen Jaffa Karbi Anglong District Committee puthot kimi keseng tu mate pini body reshuffle dolo lasi lake isya kimi asong kali aprang mentado angbong alam abedet lasi pini bangke puthot so asong kapang tang thuya phansi pini nili tadak siton lo nili Central Committee along Chief Advisor lasi pini dak body reshuffle along mesen pen chun lo lasi nona kimi song ga chariya phan dak District Committee ga chariya phan mai phu pen chun bang ingwai lo la pen dak athe pi mata mut pi ke en ga lan lo Jaffa ke pherang ke tum kisung ke boy katora ahut karjap tunji isia phan isia hongklam athe pherang ke tum pulonan dak ili tum chethak jam dolo pherang ke tum han ka pangrum eklai vet ke do pensi journalist atum mate pherang ke tum kisung ke boy apen komami ke ther ke hap pusitami ka charjap dun thekji laso phanlo lapen ason kisung ke pho ho konami peni so that punoi ha konani peni ajat law and order pen punoi mate natural ke so yat punoi hala he anong ta karjap dun thegia phan pin isivet karjap je phan si ka dogweta cherai lo lapen ke Jaffa pen ke la ke manga ting ben si arjap thepji pulana nang ke bang journey ta journalist atumang bong peni kisung ke boy ke do pulote dak charjap dun po pen konani kisung ke boy ke pho komame pen kelangon event puno mania ning nang ki ho pen puno ya long sitame journalist do anaphan ka pangrum isivet aklai ke do ye phan karjap hipen ka chesong ya phansi la se arjap lo la se pini ka dogowe dak nang ches todun dak house thongkep lekai do social media print media electronic satellite channel la he pangrum pet ben thongkep bak lekai do la se lai ka petum pen pini ke klem ka chesong pangtang po pusi nili hin penta ning telo la pen ke wang jarni mesen ben ka chari phansi nili ka do we pen da hirjumit pilo la pen ke wang jelangar ni rat deda tum ansita nanga chitu nanga sherap dunji ateke isi hamphang isi khai phanda mesenji pulote hamphanga tum ta isi ka cherap dun donang po pen pherang ke tum ta rada phan gupi ko sona ke mema ke plak ke plek awe pin pen angbong pherang ke asaya mu ateng ben ke chelem karjap thegi la pen si khai long ring thur po niling ining thil Ingdeng Nerkep Hill People Cultural Forum Pen Day of Brotherhood Ketalonpon. Karbi Anglong Arlokedo Akhe An Chingrum Si Hill People Cultural Forum Sengpen Dipu Langkung Habe along Matijong ni Pai Krepo Arni An Ingdeng Nerkep Foundation Day Mati Day of Brotherhood Arani Peman Ponsi Talonpon. Bangso Ketalonpon along ahin pen kebang Kein Kora Trokatum Chetongdun. Bang Suamayalong, Chairman, Laichan Ingleng Lapen, Dhiras Diphu Hatum, Japonsi, Penangan, Kea Songja Atum, Chetong Dunsi, Ing Samjin Pensi, Pachun Ponlu. Ewa banaisilo, itia evening session ti ami ito resolution to, ami long ito ami common highlight kore. We the people living in Karbi Anglong, Karbi Anglong under the banner of Hill People Cultural Forum, reaffirm to uphold our motto, ideology,
aims and objectives of peace and harmony in Karbi Anglong. Having resolved in our heart on this, the 8th Foundation Day, celebrating Day of Brotherhood, we shall always uphold the spirit of universal brotherhood in the days to come. We also resolve that we shall work hand in hand for durable peace and harmony under the ever leadership of peace-loving leader like Dr. Tuliram Ronghang. These are some of our resolutions that will be adopted in the next session. Thank you. BJP Ratchari Asong Unity Victory and Prosperity Rally Aparman Langhin Constituency Arlo Kepamanpon Langhin Constituency Keparlo Hirimba Pathua Klam Along Matijongni Paikare Pho Arni BJP Ratchari Asong Atumpen Isi Unity Victory and Prosperity Rally Amaipi Pamanponlo Bangso Amaipi Kepamanpon Along Team Karbi Anglong Do Anatumpen Sitami Chetong Dunsi RDP Ponsi Mesen Alam The Lapen Kaching Thur Alam The MLA Dorsing Ronghang Lam The Jaipon Lapen wathat lang so MLA pen sitami lam theki jaipon ki longle patta mokha keron pachetang pon ejiaphan maelong ningje ponlo lapen non kewang MP kilik angthek BJP Ratchari Asongsi chepahai pon etnangji pusi lam the jaiponlo Labang sope napi CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ke jaipon Langhin constituency arlo kedo arat atum forest along le kedo dun arat atum aphan longle patta Karbi Anglong Autonomous Council pen nangklem piet po mo kewang aningkan pen ke pusi bang so maelong pen CEM Dr. Tuliram Ronghang lamcha pitekanglo lapen hemprek pen chenglok nelitum hangbomji pusi ningje pon Phuloni pen orunik tigathar Karbi Anglong News 1986 এইটো আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এছেম্বলি পাছ কৰা হৈছে এইটো ফৰেষ্ট এইটো কমিটি গঠন কৰা হ'ব আৰু সাৰ্ভে কৰা হ'ব প্ৰত্যেক পৰিয়াল কিমানজন আছে ল'ৰা কিমান আছে ছোৱালী কিমান আছে আৰু মা বাপে কিমান আছে গোটেইখিনি এটা ফৰ্ম আছে এইটো ফৰ্ম কৰি ফিল আপ কৰিব লাগিব সমষ্টিৰ ৰংখাং ৰিজাৰ্ভ আছে তাতো প্ৰায় 60-70 বছৰৰ পৰাই তাত প্ৰকাশ কৰা আছে নাম মাত্ৰে ৰিজাৰ্ভ হয় গতিকে তাত কোনো এনিমেলছ বস্তু নায়েই তাতে গতিকে সেইটো হাতী বা এনেকৈ ধৰণৰ কোনো নাই পুহু একো নাই গতিকে ৰংখাং ৰিজাৰ্ভৰ সেইটো ছাৰ্ভে মতে সেই কমিটিটো আমি গঠন কৰিছোঁ 2 বছৰৰ ভিতৰতে আমি 7,771 পৰিয়ালক আমি মাটি পট্টা দিয়া হৈছে তাতো সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আছে কাৰ্বি আছে ডিমাচা আছে আৰু লগতে আমাৰ কাৰ্বি ডিমাচা তেওঁলোকৰ আছে আৰু গাৰো আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বিনামূলীয়া মাটি পট্টা দিয়া হৈছে আৰু সেই কমিটিটো কোনে পট্টাটো স্বাক্ষৰ কৰিব ইয়াৰ ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছত ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আজিকালি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ বুলি কয় ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰে তাত চাইন কৰা হ'ব আৰু লগতে চাৰ্কুল অফিচাৰ এছিষ্টেণ্ট ৰেভিনিউ অফিচাৰ তেওঁ চাইন কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে DFO ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰে চাইন কৰিব তেওঁলোকৰ 3জন চাইন কৰাৰ পিছতে মাটি পট্টাটো দিয়া Harlongbi Velongbi College Staff Pen First Semester Students Satum Pen Tovar Malom Kapang Thirasai Kenengpon National Volunteer Day Pualong Pacheton Dunsi Cleanliness Drive Asai Dengponlo Lason si Matijongni Paikore Pho Arni Lakhain Koratro Dwarbagore MSc Constituency Angkang Hanboka Harlongbi Velongbi College 6th Semester Students Satum Pen Tovar Malom Cleanliness Drive Asai Kenengpon Lason si Tovar Arai Waiting Set Sitami Keter Ke Ajok Kapang Thirpon Waiting Set Along Color Sitami Hipondo Lapen Rong Arata Thuma Phan Koson si Kapang Thirpon Nangji Maputa Harlongbi Velongbi College Lecturer Atumpen Thanpon Lason si Rong Rupulote Kapang Thir Nangji Akenang Sotnai Ki Plastic Amokha Anki Me Kaipon Et Nangji Puta Harlongbi Velongbi College Lecturer Atumpen Thanpon Thu Lapen Lapu New Edition Policy NEP 2020 First Semester 4 Years a Program Do Under SSP Credit Point Do Bangso Abangke Cleanliness Drive Program Dengponlo Lapen ke Community Service Sitami Dengpon Students Satum Koson si Ahem Along Kapang Thirpon Hegji Maputa Harlongbi Velongbi College Principal Yunali Ronghang Pi Ben Perangkya Thingno Ningjepon Tarpung Ben Dorsing Tokbi Karbi Anglong News Ramapang kelalo binonget ke 5 December ni si
International Volunteer Day pudo la senon la new education policy pada NEP 2020 la so bangke first semester program long 4 years undergraduate courses atum isi NSS subject do la se NSS subject atum sitame isi points pene credit points pene do college along la se la so apod bangke kapang thir la si observation lo NSS atum subject ki humutum an ke pini ladak leltuma college long se tame kapang thir sai benisi community service ason se pilo la student atum se tame mitang rong ru bete mitang hem se tame chipang thir jir pen kidu kithak ji phan isi la atum se tame kapacharli pon la pen dak rong ru batum mitang atum phan se tame la student tum dam se hadak din community service setame la son awareness program bang ki bi ponang je la seneli tum setame pinidak college waiting shed do la sedak dim ki pang thira sai bang ki kedeng pot bate ano nale tum la pang thira sai kedeng pon la to college senje kapang thira sai bang ke neli tum ke college bang ke pang thir bon bom lo setame waiting shed long to war pine bang neli tum ningkan sekpen ningkan phongni bala son pang thir po atima observation day do komentar ni si ke pangthir ponjia sai ke dengji ma labang ke schedule long se doko tante mem so lambang exactly bang ke nili chini ne sita nili contractor panar julo an ke work order long lela kusi nili phanna than lo la penon ki cham work hudo bang ke bonai nelo pusita me nona jak ding ulo non ke bonai nang ji apor lo sita work order long le dat la son sin nili bang ke karjulo tela nale to college long la ke examination hall se kimbom athema examination hut osmartum ICC bench long bang hini kang ni titi capacity do la se exam hut abang ke la showroom bang shortage date ma se pining bang ke examination hall se kimpon bom lo